Yes, nk'uko bisanzwe rero hano ni ku Nzozi TV1 twagarutse aho dukomeza kubagezaho ibijyanye n'intambara ya Israel ndetse na Iran. Ubwo rero murabizi neza ko bikomeje bikomeje kwaka umuriro, bikomeje gushya bigashyuha, aho Iran na Israel bikomeje kwatakana ingufu z'umurengera. Aha rero turi ni ku Nzozi TV1 aho tubagezaho buri kintu. Uwo muri kumwe ni inzozi.com, inshuti y'abana. Hano rero turagarutse noneho Israel yakomeje gukora ibidakorwa. Israel yo noneho yaje gukomeza kurasa. Murabizi neza ko Israel yarashe ibitaro bya Iran, ibitaro bikuru bya Iran. Israel murabizi neza ko yabirashe, maze kubirasa hapfa n'abantu benshi bari muri ibyo bitaro, indembe, inzirakarengane, barapfuye, harimo abagore n'abana, abagabo n'abarwayi. Ariko Israel ibyo ntiyabirebaga kuko icyo yari igamije ni ukurasa ibitaro. Maze rero ikibabaje ni kimwe aho Iran yavuze ati rero ijisho rihorerwa irindi. Apana bya bajya batubeshya ngo nibagukubita urushyi mu musaya w'iburyo uhindure n'ibumoso. Oya, Iran ntabwo ari kibibona. Iran burya rero ntabwo ari kivugwa rimwe. Iran yakuziye Israel imaze kurasa, yarashe ibintu byinshi, yarashe ibitaro, maze abantu benshi barapfa. Ikintu rero noneho Israel na Iran yakoze, Iran yaguhagurukije indege zayo za misile zayo ikurasira Israel, irasa ku bitaro rero bikuru muri Israel, aho haje nta bantu baje gupfamo. Amakuru dufite ntabwo abantu baje gupfa, ahubwo keretse umusaza w'imyaka 60 waje gukomereka bikabije. Ariko mu by'ukuri Israel nta bantu bapfushije. Noneho igitangaje muri ibi bintu, Israel yasakuje cyane ngo Iran ngo muturorere, ngo amahanga ngo murabona ibintu Iran iri gukora ikorera abanya-Israel. Ariko se twibaza ikintu kimwe, koko abayisiraheli nibo bantu kuri iyi si ya rurema? Ese abayisiraheli nibo bafite ubuzima, nibo bava amaraso kurusha abandi? Israel rero ugiye kureba ni abantu bikunda, aho Iran yavuze ati rero ijisho rihorerwa irindi, mwaturasiye ibitaro, reka natwe tubirase ibyanyu. Mwarashe ibitaro byacu, natwe reka turase ibyanyu. Ariko Israel yasakuje ngo Iran ngo mirakora ibikorwa by'ubunyamaswa, ngo irarasa. Ariko se mwabantu mwe, twagiye tumenya ko amaraso ari amaraso, tujye tumenya ko amaraso yose ari amaraso. Hari ibintu biba bibabaje cyane wibazaho ukabura igisobanuro. Uribaza ngo ibi bintu bizagarukira hehe? Ahangaha naho Netanyahu aravuga ko rwose bahombye cyane. Netanyahu aravuga ko bahombye cyane. Ugiye kureba ibintu ari kuvuga, arakubwira ko bahombye cyane. Akubwira ko rwose bahombye cyane, ukibaza ngo ese bahomba ibyo abandi badahomba? Ibi bintu birababaje, ari ngo kubwira abayisiraheli ngo ko bahombye cyane kandi bari mu kababaro kenshi. Ibi bintu rero ntabwo ari iby'i Rwanda, niko njya mbabwira. Ariko abantu bose bajya bamenya ko amaraso ari amaraso. Amaraso uva niyo mugenzi wawe ava. Hari ibintu biba bitangaje cyane ukibaza ngo ibi ni ibiki? Ahangaha rero Israel rero icyo iri kuvuga, cyangwa se amakuru ari kugaragara muri aka karere, baravuga ko Israel iratangaza ko ikoresheje indege zayo
zihetse ibiturika, indege 50 yabashije kurasa Imam Hussein, ntabwo ari Imam Hussein University. Iyo bayirashe rwose, Israel yayishyize hasi irayirasa University. Yongeye irasa ahandi bavuga ko yarashe Israel yarashe icyo bita matière première zifashishwa bya bintu heraho kugira utunganye ibindi bintu. Ibyo bagomba gutunganya rero bazi ko ari ibisasu, amamizayiro n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero Israel yagize ite? Israel yaharashe izo nganda zatunganyirizwamo ibyo bita matière première. Izo muri Iraq Israel yaharashe, irongera irasa ahagira gatatu ahantu hateranyirizwa ubwirinzi bw'ikirere, naho yahashwanyaguje. Ibyo byose izo nganda zose izo nganda zose ibyo byanya byose Israel yabirashe ikoresheje indege zayo 50 z'impigi cyangwa zizi kurasa, zirasa ibisasu biremereye cyane. Ubwo rero urumva Israel irakoze akazi gakomeye muri Iran ku buryo yabateje igihombo gikomeye. Ibyo rero nyuma y'ibyo ngibyo urumva ibi bintu ni tic-tac. Ni ukuvuga ngo ndagutera nawe untere, ndaguha nanjye umpe, ni huguha. Ahangaha nicyo bita huguha. Iran nayo yahise ikorera imbere, irasa muri Israel imbere, yaharashe irasa ku uburyo yaharashe baravuga ubwirinzi bwabo ziriya za Iron Dome n'izindi za Law System n'izindi zahawe za David, zahawe z'Abanyamerika, zose ngo zabaye amazi, zaswase hahandi zaswase hahandi ibisasu byose byageze ku butaka cyangwa se ku ntego zabyo. Ahubwo Israel yakoresheje ibisasu byitwa zitwa Fatah 1 ni igisasu cyangwa ni missile ziri mu bwoko bw'ibyo bita high personic missile. Ni ibisasu biremereye cyane bidasanzwe Iran yakoresheje. Ni igisasu cya Iran cyitwa Fatah 1. Buretse ko Iran burya igira n'ikindi gisasu cya kabiri cy'ubundi bwoko gikuriye iki ngiki cyitwa Fatah 2. Ibi ni ibisasu bitinyitse biteye ubwoba ku rugamba, hahandi iyo bakirashe, aho bakirashe hacika nakubwira se hacika iki? Hacika ikiyaga pe, aho bakirashe hacika ikiyaga. Ubwo rero ibi nibyo Iran iri gukoresha muri iyi ntambara Israel, hahandi itwika ikintu cyose aho iguye hose. Iran rero ntabwo ari kwivuga rimwe ngo twakomeje kubivuga, ntabwo ari za Afghanistan, ntabwo ari za Iraq, hahandi bigabiza bakarasa uko bashaka. Hahandi bigabiza bakarasa uko bashaka. Urumva rero ibi bintu ni byo kwitondera, kandi muraza kubona n'ababwinga ibi bintu Israel akizatuzanira tuzagateruza amaboko abiri. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ibyo gusa ntuze yagarukiyeho. Iran yarashe na airbase, ibigo bya gisirikare yabirashe irabishengabaza, by'ingabo zirwanira mu kirere yabirashe irabishengabaza. Airbase y'igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere Israel yakirashe, Iran plutôt murantunga, Iran yakirashe iragishengabaza. Nibyo ndi kubabwira rero ahangaha, tukomeza tumenya amakuru atandukanye. Yakirashe iragishengabaza. Ubwo rero ikindi, Iran yarashe ibirindiro bita yarashe muri Lod ku kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege bita Lod
ikibuga cy'indege giherereye mu gace ka Lod bakirashe baragishengabaza. Irani yakoze akazi kose gakaze. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo mwa bantu mwe, iki intambara izazana muzagiteruza amaboko abiri. Nakubwira ko iki kintu kitoroshye pe. Noneho Irani iratangaza ko ikirere cya Isiraheli ko bamari kugikontorora, ikirere cya Isiraheli ko ubu bari kugikontorora, bagifite mu ntoki, bagifite mu biganza. Niyo mpamvu bari kukirasa uko bashaka batitaye ngo bimeze bite. Ikirere cya Isiraheli barakirasa uko bashaka rwose, bagishengabaje. Niyo mpamvu Irani iri kubwira abaturage bo muri Isiraheli guhunga bakagenda, kuko batiteguye guhagarara cyangwa guhagarika ibisasu byabo, ko bagomba kubicuncumurira kuri Isiraheli. Uhuze ubwenge rero ngo yava mu nzira akigendera. Ibi rero ni amakuru dukomeza kubabwira meza kandi agezweho, tubabwira ko mukomeza kuba hafi. Kandi Irani ikintu yakoze kindi, yabwiye Amerika ngo mwitonde mu byo mukora byose, mukibeshya mukarasa. Irani yavuze ko bakibeshya Amerika ikagaragaza uruhande mu by'intambara, mu bya gisirikare, muri iyi ntambara ya Isiraheli, ko bazayishengabaza, ko bagomba kuyirasa, bakarasa inyungu zayo zose aho ziri mu karere, ko bazazibangamira, kandi ngo bazabona igihombo kitazigera gisanwa, kiri non reparable. Ngo mu bihugu 14 bafitemo base 19, bafite 8 zihoraho. Baravuga ko izo ngizo bazazirasa, izi 19 cyangwa se ibihugu 14 babifite zo mu karere ko k'iburasirazuba bwo hagati, bafitemo base 19. Muri izo base 19, base 8 ni permanent, zihoraho. Irani rero yavuze ko izo zose izazirasa, kandi ko Amerika izakira igihombo kitigeze kibaho n'umunsi n'umwe muri aka karere, cyangwa se mu buzima bwa Amerika. Kuva Amerika ibaye, izahura n'igihombo itigeze ihura nacyo, kandi ko icyo gihombo kitazaba récupéré, kitazigera kiba réparable. Niko yihani yabwiye Amerika. Naho Ali Khamenei, Ayatollah Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, niho nagarukaga, yabwiye Amerika ikosa rimwe bazakora gusa, ko bazahura n'uruva gusenya batigeze bahura narwo mu buzima bwabo, kandi icyo gihombo ibyo bazangiriza bitazigera biba reparable. Aha rero niho turi ku Nzozi TV1, aho tudahwema kubagezaho buri kintu cyose, aho tudahwema kubagezaho ibyiza, amakuru asesenguye kandi yihuta. Aha nkagira nti rero, ibi bintu Israel ikora ko bimeze nka ya mvugo ngo kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Kirya abandi bajya kukirya kikishaririza. Aha rero turakomeza tuganira kuri ibi bintu byose biri kuba. Ibi Netanyahu ari kwivugisha ngo bafite loss, ngo bahuye n'ibihombo. Ibihombo se bimeze gute? Ngo bafite nganga akababaro, ngo ububabare se bumeze gute? Ntabwo ibi bintu byumvikana. Israel niba idahagaritse ubu bwicanyi ikora, ikita abandi abateroriste, kandi aribo bateroriste ba mbere, ibi bintu ntabwo byumvikana.
ahangaha rero muri kubona niho dukesha iyi nkuru ivuga ngo USA evacuated the Udeid air base in Qatar, one of the greatest USA military bases in the Middle East. They are preparing for war and evacuating military bases within range of Iranian missile. Bati hano Amerika yafashe umwanzuro wo kwimura bezi zayo zo muri Qatar. Imwe muri base ya gisirikare ya Leta Zunze za Amerika nini cyane muri Middle East. Amerika yafashe umwanzuro wo kuyimura, irayitwara kuko itinya ko, kuko ivuga ko bari gutegura ibitero cyangwa se intambara ikaze, bakanakura n'ibirindiro, barategura intambara ikaze bakanakura n'ibirindiro byabo bikaze cyane, batinya iki? Missile za Iran, Iranian missile. Icyo nicyo gituma bimura ibi bikorwa byabo. Hamwe n'ibyo rero ndagira mbabwire ngo rwose isi yose yari ikwiye guhaguruka ikamagana ubu bugizi bwa nabi n'ibikorwa bibi bya Iran iri gukora hirya no hino. Aha rero turi ni ku Inzozi.com, ni Inzozi TV1, muri kumwe na Inzozi.com ubagezaho ibiganiro. Ntabwo tubatindira, reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha, turakomeza tuganire n'ibindi biganiro. Ciao.